I čao svima. Raindrops, drop top, smoking on cooking the hot spot, fucking on your bitch, yeah, cooking up dope in the crock pot. Reci nešto. Ajde, počni moj uvod. Ovdje sam ja sa Lukom i mladim mužahedi u treniranju. Da postane. I dobrodošli ljudi na kanal UKT-a, kao što vidite danas. Idemo na ekskurziju. Izlet. Jednodnevno. Izlet, isti ti put. Kao što znate, rekao sam na Instagramu, postavio sam story. Da li želite vlogske ekskurzije, evo ga. Idemo Smederevo, vajde, idemo u Smederevo, Požarevac. Kako se vam Petre zove? Viminacijum i naravno Srebrno jezero. Nadam se da ćete uživati u ovom vlogu. Pošto mi je dosadno, da pitamo, šta misliš o mom YouTube kanalu? Hello darkness my old friend. Šta misliš? Reci! Šta misliš o mom YouTube kanalu? Misliš o mom YouTube kanalu? Moj YouTube kanal je adekvatan, jako je usran i ono, preporučujem da se unsubscribe-ujete sa Luka T i da odete na Mate Ilić kanal, tu snimam Minecraft. Roblox ću početi da snimam. Šta je da snimam? Moju mamu. Ma ne baš, brate, to će biti skupo. Ili je to to? To je to, unsubscribe sa Luka T, hvala. Eno smo. Za vlog, Baki! Recite nešto! Vama po autobusu. Šta je? Nemaš malo. Evo je gradska. Pogled na Dunav. Ajde, što rekao, Matija, da plivamo. Evo ljudi, je ovo veliki grad više. Tam. Sve sam snimio, bre. Što bi bilo ovako odlično, da samo ovako uradiš i ono se sve dole spusti, a ti podigneš ovako, ono se podigne restaurirano novo kao što je onda. Kašim, šta? Subujte se na Petar Apostolović odmah. Road to 10 subs. Šta imaš reći za moj kanal? Sve ono u najboljem redu. Samo nastavi sa dobrim radom UKT-a. Dobro, hvala. Support. Like. Sub. Share. Dobro. You all. Peace out. Aj, reci nešto za moj YouTube kanal. Ono tamo je Vuki. Već se predstavio. A ovdje je Mukadina smađi. Čekaj, ako se on predstavio dobro. Snimaj Miljanu. Ovo je čovjek koji treba da ima 15... Miljana. A ima 55 godina. Ja sam Mukadina. Ode Miljana. U treniranju. Alo. Evo tamo oni. Ovo je rekao koji ima 15 godina, a izgleda koji ima 55 godina. Instagramu. Ja se zovem Đus Stevanović, obavezno. Anja Todorović. Fucking gay! Dobro, nemoj sad da me snimaš, stani. Čekaj Žmiko na me. I čao svima. To će mi kao prvo, ovog busa bio ovako nizak. I kreće neka pesma i on ti ovako kao igra. Oni sve snagi skoči. Pero, jednu pesmu čuješ? Čekaj, čuješ pesmu? Bolje da se nisam ni probudila, nema mesta na jastuku koje nisam ljubila. Željo moja, željo moja, željo moja. Smog mi je, majke, smog.
Soviet Rally. Što je to? A, nice, bro. Da vidimo šta radiš, neće stavimo... A, Blur, te moje lice prešli kod da bi devojke na Luka Teo kanalu ne bi vidjeli ovo. Inače, Matrix zove crta 02, profil za još ove lepote. Ajde. What you doing? What are you doing? He's listening to music and he show us middle finger. Ljudi, Smoky. Hoć čuć. Mašala. Evo ga Požarevac. Požarevcu smo. Znam da nema šta da se vidi ovdje. Ti si iskreno. Ti si najveći. What the fuck? Nije loš Požarevac, ljudi. Ju? Šta radiš, Pero? Jer jedeš govno? Šetam se Požarevčkim ulicama. Osjećam se veoma samouvereno i snažno. Bravo, Pero. Brat, pije Fanta čokat. Nalazimo se prema po Požarevču. Negde. Negde u Trilete. Park. Da. Ima natpis tamo. Evo su ovi naši drugari iz Odjenja. Ljudi, na Srebrnom smo jezeru. Nije loše. Sve se nakrpjeli ko stoka. Da, jeli smo u pičku mater. Sve mi sad u stomaku, ono se vari, teško će. Najbolji ih uvo što hoće, znači ljudi neće mi da znaju. Ajde. Srane, bro. Jel to ide u vodu? Snimaš za vlog, a? Da! 10x. Reci nešto. Frisbee. Kurac šta je? Što volim vam miris sveću, sad će da me udara alergija. Ima neko da leste slikama. Ovo je prvi put da sam eksperimentalna eksperimentalna. To se zove znači ovdje to bi bilo to od ovoga, nadam se da ste uživali, ako jeste bacite sub i like i vidimo se u sljedećem vlogu ili klipu.